Nyopungta Raja Silahi Sagungan. Molopungta Raja Silahi Sagungan on generasi kelima mai sian Siraja Batak. Siraja Batak dua yanak konna Raja Isubbaon Tatia Bulan dohot Raja Isubbaon. Jadi Raja Isubbaon on dulu yanak konna naparjulu mai lima tuan sore mga raja. Napaduahon Raja Asiasi, napatuluhon Raja Sokkar Somalindang. Jadi tubuh ni sore mga raja dulu mamuse lima tuan sorbani Zulu, tuan sorbani Zae, tuan sorbani Benua. Jadi opung tahun Raja Silahi Sagungan tubuni sorbani Benua manang tidak naiswanon. Jadi berarti pasma generasi kelima opungka Raja Silahi Sagungan sian si Raja Batak. Jadi anak ni naiswanon manang sorbani Benua lima si bapak nipohan nomor dulu, si nomor dua, si baik dua, si nomor tulu, si Silahi Sagungan, si nomor opat, si Raja Uluan, si nomor lima, si Raja Buta Lima. Lima nomor kinuduhon paparan no putta sorbani Benua. Jadi dum saat sian beligyo pung taot tu buat sama si Ron menguli may mana perjuli tu buruni Raja Nabulu pungta Silahi Sagungan on perjulu matu buruni Raja Nabulu napa dua on dung mangoli mana opungtai tu buruni Raja Nabulu tu buma Silahi Raja Silahi Raja dohot na beruna na ulibasa. Jadi dungi lau mamuse tu tanah pak marang dairi opung kai manguli mai mana muse tu borini Raja manang buru batang hari tubuh mana na isi itu lima mulai siasa halo mai sabtu tujuh lawe mana muse berdeleni tu tano si bisa manguli do muse opung taut disi tu guru ni Raja Mangarera tubuh siani lima opungka si Raja Tapu. Lima berarti tujuh kali manguli opungka Raja Silahi Sagungan. Jadi anak-anak saya ada berarti siapa anak Kabakon tabading gemuse sopo nian sopo pertukuani insikopi sopo pertukuan tabading gemuse menara lagi bon asa dibuat berita gawe dibu berita horas olak net jual nyari peparan nyoputta Raja Silahi Sagungan. Jadi doto pinamoto matuhita salhu na paparan ni Raja Silahi Sagungan. Disudi paparan anak dohok direncanahon iko benot tama peresmian ni sopo dohot menaraon tanggal 27, 24, 25 April
tahun 2020. Alani Panginoon nami siyan bona pasubit asarap riyahi ta saluhutna, asarap robihi ta saluhutna, sekaligus songon nama mereng songon dia do hinauli hinadenggan ni tabaki, hinauli hinadenggan ni sopoi, hinauli hinadenggan ni menarai. Panitia pesta peresmianon mengajak seluruh peparan ni opungi yanak do diboru do dibere asa marengilak kahita ro tuingananon laho mamestahon naung sikop sopo dohot menara aing gotabak ngatibuon sikop alai monosopo naberu depe tahun 2022 depe dohot menaraon. Lima pas nami di hita salu na paparan ni opoy yanak buru nang ibebere asarap retahita sadama hita salu na makalasson na ngadong songon natapadinggan natapature songon sejarah ni opungta Raja Silai Sabungan. Lima si dohonon tuhita apala salu na maulate mak